आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी न पाव पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी विकसित भारत संकल्प यात्रा की कानबा फंगलबा मिहोइसिंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा वारी सानगनी सरकार न पाइखलिबा स्कीम पुनमकी कानबा लेबाक असिगी अपुनबा मिसिंग कोटी चामनि फुदा फंगहनबा हाइबसी प्रधानमंत्री की वारेपनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाइरी हौजिक शक्ति सिजनबदा सेंजा तुमजा लेतबा अमसुंग मरक्की मी चेनदबा इकोसिस्टम अमा लेरे अमसुंग मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रशिया की उप प्रधानमंत्री का भारत अमसुंग रशिया की मरक्ता सेल थुंगी तेंबांग पिनबगी मतंगदा खनखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी विकसित भारत संकल्प यात्रा की कानबा फंगलबा मियोइसिंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा वारी सानगनी मदुदा लेबाक असिगी सिनथुंगबदगी विकसित भारत संकल्प यात्रा की कानबा फंगलबा मियोइ लिसिंग कया सरुक यागनी थौरम अदुदा केंद्र की मंत्री सिंह एमपी सिंह एमएलए सिंह अमसुंग मफम मफम की मिहुत सिंह सरुक यागनी विकसित भारत संकल्प यात्रा असी केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम सिंगी कानबा अकक्नबा मतंगी मनुंगदा सोइदना मियामदा फंगन्नबा पाइखटपनी सही असिगी नवंबर 15 यात्रा से हौदोखिबदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लेबाक सिनथुंगबदा विकसित भारत संकल्प यात्रा की कानबा फंगलबा मियांगबा वारी सानदुना लाकली सरकार न पाइखलिबा स्कीम पुनमकी कानबा लेबाक असिगी अपुनबा मिसिंग कोटी चामनि फुदा फंगनबा हाइबसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वारेपनी महाकना मिचम मियांगगी मंगलानबु मंगफाउना हनबा पांदम थमली भारत न निंखा तंबगी चही चामा मपुंग पारकपदा लेबाक असिबु मालिंगी ख्वाइदगी शक्ति लेबा लेबाक अमा ओहनबा महाकी मंगलान अदु मंगफाउना हनबा होनबदा विकसित भारत संकल्प यात्रा असि अचौबा खोंथांग अमनी आकाशवाणी की पाउमिना हाई चौखलबा भारत अमा ओहनबा श्री मोदी ने गारंटी पीरबा गारी सिंह लेबाक असिगी काचिन कोया थुंगनबा चली खोंचत असी हौदोखिबा नुमिन इफुनी हेले खोंचत असिदा मियामदा भारत असी मालेमगी ख्वाइदगी शक्ति लेबा लेबाक अमा ओइरकलगनी हाइबगी पाउजेल पूरी न्यू दिल्ली हयेंग हंचित चीफ सेक्रेटरी सिंगी जाति की मिफम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदुना पांगथोकलगनी मसी असिगुंबा मखलगी अहुमलक सुबा मिफमनी अहानबा मिफम धर्मशालादा जून 2019 अमदी अनी सुबना ममांग चहिगी जनवरीदा दिल्लीदा पांगथोकखी प्रधानमंत्री की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वखलोन थबक ओंथोकनबगी दमक लेबांग आकबगी थबकता मियामबु सरुक याबा हेंगत हनबा अमसुंग केंद्र अमदी राज्य सरकार सिंगी मरक्ता पुन्ना थबक तौमिनबा हेंगत हनबा चीफ सेक्रेटरी सिंगी जाति की थाकी मिफम असी सिनबनी कुमसिगी ओइना मिफम असी था सिगी 19 19 फाउबा पांगथोकनी नुमित हुमनी की मिफम असिदा केंद्र सरकार की मिहुत सिंह चीफ सेक्रेटरी सिंह अमसुंग राज्य अमदी यूनियन टेरिटोरी पुनमकी मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह यावना मियोइ चनी हेनबना सरुक यागनी कुमसी चहिगी ओइना मिफम असिगी मपुंग ओइबा वाखलोंदी पुंछि महिंग लाइथोक हनबा हाइबसिना ओइगनी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस नंगासी अयु अंगनबदा कक्चिंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा फौसुपाट अमसुंग सुपरमार्केट एरिया दा थी हुंबगी थबक चथखरे मदुदा युम यांखैरोमदा थी हुंखी अमसुंग मियोय हुंबुद्रा रोम वेरिफिकेशन तौखी अदुमोइना मी फाबा नत्रगा खुजु खुलाई फंगबगी पाउदी लेते सिक्योरिटी फोर्स ना बिष्णुपुर जिला की सेंद्रादा था सिगी कुनमंगादा एक सर्विसमैन सिंगा उनबगी थौरम अमा सिनखी मदुदा क्वाक्ता मोइरांग ट्रोंगलाउबी थांगा सेंद्रा तेरा खोंसांगबी अमसुंग बिष्णुपुरदा की एक सर्विसमैन कयाना सरुक याखी ngarang so samrai falls na उखरुल जिला की खमासोम फंगधार जिले विलेज दा इसिंग लीटर लिसिंग मंगा चनबा आरसीसी वाटर टैंक सादुना खुसिनखरे थौरम अदु ऑपरेशन सद भवना की मखाद पांगथोकपनी टेक्नोपॉल जिला की खुंगंग तारानी थोइदसो असम राइफल्स ना साना खोनबगी पोलम सिंह यंथोखी
Accredited Press Identity Card Screening Committee gi mifam ama ngasi numit ungba matungda Manipur Sarkar gi Commissioner IPR na sabapati oiduna Imphal da pangtok lagani madugi tungda IPR gi Director na sabapati oiduna General Identity Card Committee gi mifam su pangtokani maduda inkumjali singani kunmari dagi lisingani kuntaruk phawik oina Identity Card renew tawba amasung nauna pibagi wafam khanagani Sikkim yauna awang mupok lamdang wirai japuna make Gazbani gi Regional News Unit RNU head sing amasung part-time correspondent PTC singi mifam lakliba January nipanda Agartala ta pangthok lagani mifam asi RNU Agartala na yumbu oiduna pangthok pani Manipur Youth League Mayolgi lamsang khongchat ki ngarang tarit ni chanbagi khongchat kakjing khuno college dagi lamthaki khongchat aduna kakjing khuno waikhong thongjau elang khangpokbi makha thangnaw jam phauduna laklaga langmaidong lampak tapanduna miyamgi mipam pangthokki tungda khongchat asi amuk lamtharak lamjau phauraga wapagai lamkhai bazar yauki maphamduda mipam amsu pangthokki mipam loiraba tungda kakjing khulen ibudo kamlangba community holda mifam amamuk pangthokki khongchat adu Kakching Higher Secondary School da yarekhi tabiriba pawasi Akashbani Phaldagini Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na hairi hojik sakti sijanabada chenja tumja leitaba amasung maraki mi chena daba ecosystem ama leire aingi mi irengda thongmanaba amasung daita leba habisi asengba oire Rohtak da Maharashi Dayananda University gi tarane Panchuba convocation da wangang bada Uparashtrapati na hai chahi tara mangagi mamangdadi sakti sijanafam asi dalali chaba amasung agent sing khut thingjenba mafam ama oirami amasung senja thumja yaudana karigumba thabak mata pangthokpa ngamlamde adubu ngasidi leibak ngakpagi thabak singda aingi wangmada chataba senja thumjagi matengna warep loba dalali singleramba tu muthatkre Ngaksel Matri Rajnath Singh Nongmagi Khongchatang asi Jammuda chatkadauri mafam aduda mahangna Jammu Kashmir gi mapung oina ngamkhai gi jila sing Rajouri amasung Punjta oiriba security gi phibam amuk ana yengsingani khongchat aduda Jammu gi Raj Bhavan da mahangna sabapati oiduna awang batha gi mifam ama pangthokani amasung oiriba security gi phibam hakthengna yengsinnaba ngamkhai gi jila ani sida chatkani Handakta deraki galida terrorist singna landarak pada thona pharaba jawan mari lekhidaba amasung ani sokhiba mafam du yauna lanmigi makok general Manoj Pandey na Punjta chatune yengsuluba dugi hek matungda ngaksel mantri ge khongchat asi lakpani defense ki pauna hai Sri Rajnath Singh na Nagrota da leiba 16 corps gi headquarters tha army commander Singh tagi oiba akhanaba mifam ama pangthokani mifam aduda Northern Command gi makok Lieutenant General Upendra Dwivedi Nagrota Corps gi GOC Lieutenant General Sandeep Jain amasung Senior Commander Singh yaugani amadi Mantri dam afamdugi oiriba phibam khanghangani Mapal Thoramda Mantri Dr. S. J. Shankar Nangarang Moscow da Russia ki Upapradhan Mantri su oiriba udyog amasung lalol itiki Mantri Denis Manturov ka Yamna kanagadaba mongda mapung phana Bharat amasung Russia gi marakta sel thungi tengbang pinabagi matangda khanakre lalol itik sel thum lambi thong phaunaba energy civil aviation amasung nuclear clear gi lamda singthaningai oina khumang chawsili bising adu makoina khanakhi kanagadaba anoba lam sing puthoknaba honariba duda Dr. Jai Shankar na nungaiba phongdokhi Mantri animang na laibak ani na tengbang pinariba adu mayon khuding makta thongmana naba masung kana naba khanakhi aroibada maruiba pau amu ahna Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Viksit Bharat Sankalp Jatra gi kanaba phanglaba miyoi singa video conferencing gi khuthangda wari sanagani Sarkarna paikaliba scheme punamaki kanaba laibak asigi apun mamising koti chamani phuda phangan ba haibasi Pradhan Mantri gi warepni Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na hairi hojik sakti sijanabada chenja tumja leitaba amasung maraki mi chenadaba ecosystem ama leire amasung Mapal Thoram Mantri Dr. S. J. Shankar na Russia gi Upapradhan Mantri ga Bharat amasung Russia gi marakta sel thungi tengbang pinabagi matangda khanakre paulujare